بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا جاناجی چقا درد کلی مرو هبن مرو چقا عاجز ببه سخنتی مرو هبن arada مرو جانا دخوازه واج بشکی بکنه yani neticede insanın ihtiyacı mebkenci و عزاجی بچی دیجه yani. Hica اتشکی پاری بکن از بیجمیرو زلامه کی روکی شورا بچوله داده چه لقای شوان کیتی. Selam aleyküm aleyküm selam pırsa haftakin şivan uydar unuştandın hali yudu pırsa ettik şükürtü teşekkür ederi efiyat bir ola aş falan derime el ser zamanı hayvana lekolin dikim az hayvana ra haber dedim şivan tabi çavat hayvana ra haber dedim ola hayvana ra haber dedim az zamanı anfam dikim dedim xaza ana az küçük tara haber dedim ka debeçi şivan tabi ka haber de bir ha efiyat çaba küçük Pera haber dedi çavayı başı çitki filan yani evde ki küçük gibi avtavi ve godarit ki avtavi şu an sabırsız dedi çed böyle beş kapsakın eşkabra haber de küçük gibi çe neyse avtavi küçük git kada dedi şu an dedi hayır dedi küçük dedi es بدائما بشوان رامه بشو برو از بشوان رامه بشو شوان رازی از نوبتا ویدی گرم گلتی اتشم گرا شردکم حیوان دنیتن روبیت و وسایل از بانا شردکم خدای شوان خارن مارنا دخوتش مشتا دخو ایمن نان ددم اگر جا کتشی کش بره مینجی دا برمن او خدای جانا عاجز دبه فلان دبه بدارجی المدخه اتسد دنگی خوناکم دبه کچکو هاد بشه şu an Paris xwedike dibî kapser mêşikî ra ji xeber de mêşin dibêje çaba mêşin kî pêra xeber de got dibê çawayî başî çitkî arate û şivan vesayre dibêjî dibê me dike ji şivan ra dibêje ey şivan dibê mêşin jî dibê derdê xwe bû mêşin jî dibê ola ya xwediyê me şivanê me me digerîne me dibe filan dike bêvan dike cana em بدترین جم تخازن بسکنیم ناسکنه که ناسکنه ام تبترین جانا عاجز به متکول مدخه جانا ام تینه منا بسر آبی جانا متکم بخیر بس حتی مرانا که ام برچینه منا بسر چیری وسایله o dibê cana jî end şê ne ew jî ku em pê aciz dibin dibê cana bi serê yekî ji me digire me dibe awra li qarşî me û me ser jê dike û goştê me dixwe dibe em jî ditersin me kengî gelo me jî ser jê bike ji wan sekine vê zilamê dibê bise îca ez kerêna xeber dikim ka ker dibê çi ji wan dibe aman ji bû xwedê dibe vî kerî pir viratke dibe ala dibe jî wê serê goştê bike bi kerêna xeber nede ker firekçê dibe firekçê pêra xeber nede dibe ve ser goşte bike yani. İca gelî temaşavana kerî wî firekçî bû nexwez ew kî wî derê û te bimînin di xêr û xweşê da û temam emanetî xweda be.